Dan škole je poseban dan svih nas. To je dan kojim slavimo sve generacije koje su iz ove škole izašle. One koji je trenutno pohađaju, a svakako one koji će tek postati dio naše zajednice. Obrazovanje je prekrasno putovanje, prepuno izazova i otkrivanja novih spoznaja. Što ćemo ponijeti kao suvenir s tog putovanja, ovisi o nama. Svaki izazov je učenje i otkrivanje. Ove godine smo se susreli s izazovom škole na daljinu i dokazali kada ima volje, ima i načina. Ponosna sam na sve vas. Moji sadašnji, ali i bivši učenici. Dragi naši učenici, pazite na sebe i na druge. I vidimo se Uskoro. Pozdrav!